lai spa lai kunriu. Lai spa lai kunriu. Kegertengupa badukun badumen simbakuid. Amen. Kajinge jungu try jungi Jesus Christ bakajingi jungu blay lamba kajingu suluk jungu men simbakuid kindon ringad barfi baro. Ringgabat kiro. Ko himen ko para tongin kubur bangi longkinong bob nang ban longki barakre banlayam yakijing maya bakuid. Ngapla how blay badan bo baro badhapi ko himen ko para bangale po shibune daki jimberkat bakakti daki kam bakajingle klet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle pala bakrawe junga namar kata ngagrpa yaka maria bakui kabai sakat soti yaki angel bakui ringui badhapi ko himen ko para banduwai nakabinda junga how try blazing ublay badan bor baro unisne yangi badiandalam ap yaki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Dragon Draco Blaze Aduai Koble Jongabor Kateme Jongbaro Kababatam Tob Siab Haki Dono Jongi Yaka Jingi Yaka Kirtang Jongme Ba Tuai Ba Daka Jingroy Jonga Jingu Blay Men Pensan Hangi Yake Baro Ki Baba Ba Dakaba Daka Jing Sumar Bak Jing Shagrai Jongme Benyada Yakatakaba Mela Pensan Thou try Jungi U Jesus Christ Kunjung me Ubayim Basin Sharangad me Haka Jingalong Kave Jungaman Simba Koid Ublay Genome La Genome. Amen. Kajing pule nakashithi baningkong jong Paulos bukod Shaki Kristan Hakorin. Ko para kane kade kumno baki brio kide banyaw yangi. Kum ki shakri ukris bat kinong penyat ya kijing maya ublay. Nalor kata kalong ka badan kam ba kinong penyat kinlong kibala bansyanya. Henry yang akam per ay lada nga sya bishar hapi lani hakanu kanu kajing bishar kayeng bishar jong kibriw. Nga siya ngam bishar yaladi. Ngam don kanu kajing smowet bersya yaladi. Henry kata kamut satya balapan kesan yanga. Day utray uba bishar yanga. Teo kumta wat ay yakaray bishar shwa kata kaya. Hashwa ba utray unwan. Uban penpau ha kabashay ya ki kibalaburi menta ha kajingdom. But un sa penpau ya kijingtmu ba udan ha kidonut. Ha kata kapor
man lau brio un yo yala ka jingero na ublay kaktian jong try. Nomor nyeuspa kat kenta. Nyeuspa kat kenta. Utra yundon ringat barpi kajimbule na ka gospel baku katkum ulukas Kabram hame kutrai. ha katakapor ki farisi bakistudain kila ong hau jisu ki sinran uanis kisha jingit bunsin bakiduai baki sinran jongi farisi kile kumju Henry ki sinran jungme pad ki yabam yadi te ujisu laong haki filamo ban pensha jingit ya ki parlog jungu nonglei kurim kadba u nonglei kurim udon ringat baki Henry kisni kinpoi haba yau nonglei kurim yensa shimnoil nonaki te hakito kisni kinsa shat jingit Ulayaturu haki ya kaveka farsi. Yemjudon ubatar
shilingkod na ka sopti batamai bas sardap yaka haka septi barim lada ule kumta untar yaka sopti batamai baka lengkod na ka sopti batamai kan yadei baka barim bad judon mano ubatep yaka wine batamai haki lasne barim lada ule kumta kawain batamai kan penbatte yaki lasne bakan san sa hoit baka sanie kinsha panjot Henry yaka wine batamai de banteb haki lasne batamai but yemdon uba yenda uladi yaka wine barim unkwa yaka wine batamai namar uong kamla ka barim ka gospel jong utrai Tinero yame ko Chris. my dear brothers and sisters in Jesus Christ. Kalmen ko paraja try Jesus Chris. The teaching of Jesus made a deep impression on the lives of people. Ka jing hikai ka jing Jisu ka pendon ya ka jing sngo ka ba jiliu ba ka ba don ka jing kta bha ha ka jing im jong kibriu. There were people who followed the teachings of Jesus, and there were also people who failed to follow his teachings. Kila don kibriu ki barabut ya ka jing hikai jing Jisu but ki don ki weiru ki bom la ban buat ya kata ka jing hikai jong u. A group of people opposed his teachings because Jesus challenged their lifestyle and their traditions. Ki don ki kato ka ne kibriu ki kun hun jong kibriu ki bom tre but ki ba kentaj ya ka jing hikai jong Jisu namar ba u Jisu upen ya ka rukom im ka bom dei ka jong ki. They wanted to remain in their own comfort zones and doing the very thing they were doing. Ki kwa ban yaine hakata karkom im ka jong ki but ki kwa ban kala. It was none other than Pharisees or religious leaders of Jesus' time. Ti ki balong kum kita ki dei kita ki Pharisee but ki start ein ki ba don ha kata kapor. There was always a conflict between the traditional practice of the Jews or religious authorities and the new way of life suggested by Jesus. Ki don barabor ha kita ki por ki jing a per but ki jing bom ki jing a per ha ki rukom hikai but ki rukom im barabor ha pedeng jong ki Pharisee pedeng jong ki Jew but ki jing a per na ka rukom im ke bathamai na kalanti ke bathamai ke balawandra da u Jisu. The Pharisees or religious authorities, they were always looking to find fault with Jesus. But kini ki Pharisee but kin hun jong ki wat daw barabor percaya u Jisu. So the immediate context for the gospel passage of the day is this. But ka pang ke ba ngiasngi ha gospel matakasngi kate kane. Jesus is just back from his meal with Levi, the tax collector, and the many other tax collectors. Jisu udang shu wan pai nakaba ulet song bam hakaying jong ulepi but kiwe pat ki nong krong khajna. So Jesus is criticized for eating with the tax collectors and sinners. Ti yo Jisu la sha wa dong wa nia aba ulalet ban song bam but ki nong pop but ki nong krong khajna. Now in today's gospel passage we see Jesus is criticized for not observing the traditional fasting. But ha kane ki jing pule gospel mata sngi yo Jisu la wa nia wa dong namarba u Jisu umshem la bat ya kariti kedustur shapang ka jing sha jing it. They said, your disciples do not fast but enjoy partying and celebrations. Ki la ong ba ki senran ki jong me kim rakhe ya ki jing sha jing it repate ki abam ki ati. So that is where Jesus defends his disciples saying, you cannot fast when the bridegroom is still with us. But ka jing yada ya kata ka rukom kena jong ki u Jisu la jubab ba
ki parlok jong unong leit kurim kin om sya jingit kin om sya tangan haba unong leit kurim udang don lang bat ki. We are not expected to do the fasting when a wedding party is going on. Ai om jum la khami lenti yano noro ban sya jingit ban om bam ban om di haba ka jing khawai kin tiu kurim kadang yai. The bridegroom is still with them. Jesus, the bridegroom, is still with them. So it is a time of celebration. It is not a time for fasting. Te ujisu ubade unong leit kurim udang don rengkat bat ki. Te namar kata kamdei kapor ban sya jingit. Now in the Old Testament, fasting was always done when a person keeps himself or herself away from God by his sins. Ha ke jutang barim ki briu ki la sya jingit de hakapor ko ba maki kila jengai na ublei nakadau jong ki pop ki jong ki. Now Jesus, the bridegroom, is still with them. So there is no need to fast because it's a time of celebration because Jesus is with us. Namar bau Jisu udang don rengkat bat ki te kamdei kapor ban sya jingit. But the time will come when the bridegroom will be taken away from us. That is when we shall fast. Pat handrei kandon kapor hakaba ya une unong leit kurim en sa sim no naki bat de hakum kita ki por ba ngin sa sya jingit. There will come a time when Jesus is absent in our life because of our sins. That is when we shall fast. Don ki por ki ba ujisu unong leit kurim don syu ha kajing im jongi nakadau jong ki pop ki jongi de hakum kita ki por ken ba ngin sya jingit. So now Jesus is trying to teach them through two examples the importance of following his new teaching rather than sticking to old traditions. Tiu Jisu la ai artli kinuksa ban buat ya kejing hikai jong u buat omdei ya kita ki riti dustur ki barim. Jesus uses the example of a cloth torn on a how Jesus is saying, no one tears a piece from a new garment and sews it on the old garment. Padu la ong kawe kinuksa ba omdon mano ba serdep ya ka jan lengkot jan ke berthamai ha ka jan ke barim. Otherwise, the new will be torn and the piece from the new will not match the old. Henry lara lek kumta pat wat ka jan ke berthamai kan satar ke jan barim bat ke ba thamai kan amya hap bat ke barim. If we have a hole on our jeans pants, we know it is foolish to cut a piece from a new jeans pant and stitch into the old one. Haba ngidon ya ka patlun jin ke ba la rim kalong ke babit ban sim ke lengkot jan ke ba thamai bat ban serdep ha ke barim. Because both will get ruined. Nomor ba berarti kinsa jot kinsa pra. Jesus also uses another example of wine and wineskin to explain this. But sakwai pat kanuksa ujisu punkam ya ka wine but ya kaluwas ni. Jesus says, no one puts new wine into old wineskins. Ujisu wong omdal menoru ba ban tap ya ka wine ke bathamai ha kaluwas ni ke barim. Otherwise the new wine will burst the skins and will be spilled and the skins will be destroyed. But latah lek kumta pat di kanika wine ke bathamai kan sa pen pat ya kaluwas ni ke barim but ka wine kan sa hoit no. In Palestine, wine used to be fermented due to the warm climate. But ha kitu kijaka ya kanika wine la bu bha but la nabat ka nomar bakade ka hajika bas ai te kan sa longkum ba labu thiat. Wineskins were made of goat skins and sometimes the skin used to be burst. But ya kalwa sni la jusna naka sni jong ki blang padon teng kini ki pat. So if you pour new wine into old wine skin, it is quite probable that skin will get burst because of the fermentation. But haba ibu ya ka wine ke bathamai ha ka nika luas ni ke barim nakadau jong ka jing kala thiat jong katuka wine di ka pen pthei ya katuka luas ni ke barim. So Jesus uses these two examples of cloth and wine skin to tell that we need to completely embrace the new teaching of Jesus.
without mixing with the old traditional beliefs. But ujisu upenangkam ya kini ki arteli kinuksa ban yathu ba ni dei ban but ya ke hikai ke bathmai jong ujisu ndrei ban ya klelang but kita ki hikai ki barim. If you know a bit about computers, I'll give you an example. If you cannot put new softwares or new operating systems into old computer systems, But haba ingi pej ya ki komponen ya ki computer ngimla ban bu ya ki software ki bathmai ha ka computer system ke ba rim. you cannot add new softwares into old operating systems like Windows 98 or Windows 2000. But ngimla ban tab ya ki software ki bathmai ha ki operating system jong ke computer ha ki barim. Because both will not work. Mar bro arteli ki nom trikam. So in the same way, we cannot accept the teaching of Jesus into our life without removing sins from our life completely. Te ha kaju kurkom ngimla ban priang ya ki hikai jong Jisu lam da ngi weng ya ki pop na ka jing im jongi. Many of us want to follow Jesus, but we don't want to give up some of our sins. Bon na pring jongi ngi kwa ban buat ya Jisu Henry hakaju kapor ngim kwa ban ino ya ka jing long pop ki jongi. I have heard of a Christian. He says he wants to live a very genuine Christian life, but then he is not ready to give up his drinking, his alcoholism. He is not ready to give up partying and celebrations. Ngai singo bron way of Christian ba kwa ban im ya ka jing im Christian ke ba ke ba biang Henry ma u pade tre ban ino ya ka jing im ban di ya ke jing di ba pen bu ai ba ban let shaki party. He says, I feel like I have too much of God in me to enjoy my old life. Uang ba ngadon ke jing don jung blai ka long palat ha ke jing im ke junga. He says, recommend ya ke jing im junga. He says, I have too much of my old life in me to enjoy God. Ngadon sibun ba ke jing im ke barim junga bangan duk yok kemen how blai. Some of us may be also living maybe in the same state of tension. But ngi ru hakaju karkom la say ngi don haka ne karkom im. We want to follow Jesus, we want to live His teaching in life, but then we are not ready to give up some of our old sinful habits. Ngi sngau mon ban buat ke jing hikai jong ujisu repede ngim tre ban ino ya ke karkom im ba pop ke barim ke jongi. It's almost like pouring new wine into old wineskin. Kelong tik kumpai ngi the ya kawan ke bathamai hakalwas ni ke barim. What can happen? Both will burst. Te ke banjia te bro arteli kin ptei. So the question that we need to ask ourselves is, are we trying to pour the new wine of Jesus' teaching into my old sinful life? Te ke jingkili nam ta jingi kelong hato ngan the ya ke wan ke bathamai jong ke jikai jong Jisu ha ke jing im ba don de ki pop. We cannot pour the new wine of God into our old wineskins of ungodly habits, thoughts and behaviors. Imla ban the ya ka wan ke jong blai ha ki jingmut jing perkhat jongi ki balong ki bom khoj ba ki bom long kenja blai. In this Holy Eucharist, let's invite the Holy Spirit to come and shape our souls and minds. Ya ka ne ka Eucharist bukuj to ngen kenterlut ya ki jingmut jing perkhat jongi ya ka men sem ke jongi. To prepare our hearts and minds once again to receive the new wine of the teaching of Jesus into our life. Ban pen kre elade bangin dubla ban priang ya ka wan ke bathamai jong ke jing hikai jong Jisu ha ka jing im jongi. So that our life is transformed just as Jesus wants from each of us. Nang ba ke jing im jongi kan dup long ko bakala bat da kumwe habangi priang ya ke jing hikai jong Jisu. Ngangit, how blay, pa badan bod baro,
unang tagabnem bakha kinyu badhau Jesu Christ sukun mabarbe jungu utrai jungi yabla kunan simbakun yabla kanaka Maria tusoti bala shalbi latus la samarpana yayu la ya la hiya shagibaya agak sibalai magmana kibaya la ki shabne shamale pabadan borbaro nang taun man bersha ya kibaya Angin hamin sim bakui, aga balang Katolik bakui, aga jeng silok kiringkui, aga jumab jakipop, aga jumab kudo, aga jingin bamjukut. Amen. Lai spa nyop kundai. Lai spa nyop kundai. Para baka jingnia janga ba jangfi kan long kababriang hun hau blei upa badan bor baro All time being jingkinya nak ji jongpi nak menta ke jira pura makerteng jongu ke jing menta yangi pada kabalang bakoi jongu baro kawai Tuai bakane ka jingder ba bakentang ko try kan ban rahangi barabor ya ka jingir ku janga jingpenim nang ba ya kata kabaka pendab akajimaya kan la ban penpura hakabor dau Chris utrai jungi Amen utrai undon ringad batfi Rengabat piru tokindu yalaki donut Ikan tewaki shau try togin ya ingu ya utrai hublei jungi Kai shang hok bat katei dash shakalonka bashongok baka badai kaideti jungi baka jingpanim yangi haman lakapor baka jaga ban aingu yame papa ba koitam lengba ukun baid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme dauba melato ya kei baro ya ba mela pa shangi kum unong penim bat unong sispa ubaralong do dau min simba koid badibal ubala ka nakam tasoti kat baudang pendab ya kamon jongme bat penyo hame ya upaid ba koid ula piala kakti haba ula shashitom nang ba un batang no yaki saite saitkum janga jingyab baka pan un pan bao yakabor janga jingmi pat te namar katar ngat baki angel bakringuid baro ngi pan bne yakaborom jungme kat badakawe kasur ngi ong Bye.
dash shamelo ngubakuit kotrai kateme junga jinguit baro namar kata ngi kripa yame to pen kuit pen kandang yak gine ki jingderwa jungi daga papa yaw men sim jomme kumga umjer halor jungi bagan gala long yangi kamed bakas nam jung trai jungi u Jesus Christ ha kapor baladi no yaw udalak mons ngoba ula priyang yaka jing sha shitom ula shim yaw pu badakaba aingu yame ula kriya yaw bad ula ai halak sinran u ong toshim batoda tobam nam kane fi baro namar kane kolonga mit junga yakaba naiti na kabinda jungpi ha kajukarukom endalla yabam ula shim yaka kuri badakaba aingu biang yame ula aya ka halak sinran u ong toshim batodina kane fi baro namar kane kolonga kuri jungas nam junga junga judang badmai badbam jukut yakaba en panmi nakabinda jongpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jumab yakipop tole yakane ban ken ma bianga ka jingmaya junga jingai Kata sin bahira yureu kata ngi ke ba penmenda ya ka jingyab gajmi pa jung ni terwa hame ko tra ya upu jonga jingim badya kha kuri jonga jingbenim nida aingu aidam namar me la nyu yangi ki badban ya khakmat jung me badban shakri ame da kabas ngurit ngi krpa yame wa ngi ke ba yobinda khakamet bakas nam kris ngi lokhi bala panya telikawe daumen simba koid तो खेनमाल कटराया कबलांग जगमे कबलांग फ्रियांग हा सतलक परते बट तो पेंजना या का जिंगीर रिंगा बट ओ फ्रांसिस सुपा बा कोई जंगी ओ बट मावेन बिशप जंगी बट बरो किलिंग दो तो खेनमाल लमरु या खिमन की पारा शनरांग बट किंदे किबाला योथिया दगा बकर मन या का जिमी पाद उदिया बरो के बुलाकलात नो हा का जिंगी स्ने जंगमे तो प्रियांग या की शाका जिंग शगत मत जंगमे तो इसने यांगी बारो ngi कृपा दिया में बरंगा बका मरिया तो सोटी बाकोई खकमी जंगुबले उ जोसफ बाकोई तो कोरिन जंका कि अपostol बाकोई बद बरो क्यूरिंगोई कि बाला पैक्स के बाया में पतंग ला पतंग ngi लो की बिवान योबिंदालेम हाका जिंगिम बमजुकुट बद बांगिन यरो बद पंदोन बरोम यमे दाउ खुन जंग में ओ जीसस क्रिस्ट दाऊ लंबाऊ बधाऊ कल्लो हमें उपले उपा बदन बोर हक जिंगलों कवे जंग में सिम बाकू बरो कबुरों बक जिंगरो जुनोम ला जुनो kumbala ko kumyangi daw nong penim but kumbala ki kayangi dagak tim le ngino deban ong ka pa jungi wa bane lag wa ko pen jungi kanwan ki ma jungi kalak wan jungi agak ni wa bane to ayangi min dagak ma jungi kalasi kumyangi ga jungi kumbala ma me ki pasini Wadangi shagati shoy henre tuladangi nakabasni तो पहला रियांगी निगर पाद को ट्राई ना के जिंस निबारो हाका जिंस बोन जंग में तो वाई जिंसु जिंस साइन हाकी स्नी जंगी नंगबा दाका जिंगरा का जिंस ने जंग में इन लाइट बराबर ना खपोब बगिन यो जिंगेदा ना के जिंग जंजार बारो कद बागिदांग अकमीलिंदी
ya ka jingermen bakoi baka jingwan pat jongunang pinim jongi hu Jesus Christ Namar kecumi kalom kaima, kecumi kabor kaburam, jinam la jinam. Katrai Jesus Christ me ulong haki apostol jongme ka jingsuk nga ye happy ka jingsuk jonga nga hai happy wat pe yaki pop jongi Henry yaka jinge jong belang jongmeudha ka jingsbun jongme to wai haka yaka jingsuk buga jingya telekabe katkum kamon jongme mame ubayim but ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kan don barabor ringad bat pi Ringka bat piro. tangin ya turwa ya kadaka jingsuk iwe highway path Hak mi ukun lang broad jung blay hak mi bagit no yaki pop jung perte suki do yaki balakor shaka jinga wai jung ukun lang broad Ko kanta ing song jong shayi kana. and ratio create sing
Tongin yaduai Haba mela pendama yangi daupu naka miej bneng ngi kirpad yame kotrai bakane ka jingbam jonga jingid kan penskam yaki dono jongi batkumda yangi yen kendo ban shakri yame haki himen ki para jongi dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringad batfi ublei badanbor baro ngisno yangi upa badukun badamen simbakuid Amen. Telesuk yaro yau try daka jingim jongpi. Isongo yao. Akaneka si thoding panikang jong punai kengin IT yaka pertei hakar unut pitamu Jisu sla saupun driu. Kenti beneng sla saupun driu. Ko Jisu batiang dam konong siuspa yaka jaj bendriu. Kami yangi kepada pro rakabas singori kemat kaduan kicome hidai kicome bangi monro banlong kicome dekna bangin la banyaso kham skam badme hakmi uwe nangi waiti yarade mata agro kuitam jome bon shisha ki bom chitep yame meno bonro kala katanyo yame rakabanyo ben yaki jome Krisne yaki baro ko Jisu pasbuntam atau kring yaki cakarono jome atai tolong sim omtang yaki rungai ki bom shem lakin riano name meno andrei haki kun jodro kibala ino yame to ai bo yaki berwan pai cheyeng upa yo bahag jenjar bat katingan kinci tom bat kin korde tolong sim haki taru kibalangat haki jingbakla Ane kibalai klano name nama kimia dei jengmut. Kod yaki bakin wan pai sekai jagadi kajing sisa baca kaju kajing yai. Kenapa ingin nyalong kawai kasem lang berat kedua nong am. Kutrai dah kibalang jumi ya kajing lain duit basisa kebakan jenjari ai. Airu kajing sup berkajing abai hakiri baro. Tuai baka percaya baro kawai. Kan sawa kene kawai kaktin kajing aro hakadunur play kakabaing ilayo kajing im kana berkaburam kelong haka junam amen Chispa Sanpusa Enyero yo Christ, Christ,